tamkhainai je Casify Supercell hinui norok o jaga abo haike search khaidi hingke norok kwbangma chungo bo apps tui norok order khlai dara rok hinui chungui hingke mo apps no phiaba o B2B app hino omo nongo bono register khlai norok mobile nadi nung order khlaimani order khlaina bagui hingke nung oro KYC ma khainai KYC khaina bagui nung nini document tok kaisa nung KYC khaimanai hingkai abo nung manglak hingkai jodi nung order khlaina muchungui tongo hingka khe phaidi live o tini nong mobile phunuknai je mansak hingke tam norok nainai norok line o wngko phaidi tamnani live o phaidi phaika hingka khe norok no kaisa khe phunuknai norok ni je sanmani mote hingkai COD kaisa para order wnglaak hingkai 6000 ni simi yango je thangsa kaingo jotono ongko wngnai prepaid order wngnai mane full payment norok ma khainai tangui hingke tabuk nangno phunukmani kaisa mobile romdi oro iPhone 11 mo C minus ni nangno just bobo haike order nangno phunukano iko bo hai obo battery simi change nongo bono hana nahar mano hingke tabuk o mobile chung order rwna belai hingke add khainai ang oro do add khaipaika hingke chwng mano buy khaina bagui naini dio jaga nangno phunukani full hingke address no kanaro hanai o jaga ang nungni address fill khainai fill khaipai kanai add khainai hingke jebono ang khoroksa tapungni gobor dini rohorka hingke tabuk ani address no phunukano hingke aboni yagulo hingka kai o 10630 taka chwng payment ma khainai hingke bobo haike payment khainai o jaga oro cash on delivery o jaga insufficient limit ani je limit tongmani 5640 taka bara limit kwrwikha hingke tabuk COD tei wngliya jodi norok nahano muchung full payment bobo haike khainai di ang oro UPI thanai do UPI thanai phano o jaga payment thaka bele payment thaka hingke obo haike guriban do gurika hingka kai naidi nini aro obo haike o jaga nini UPI o jaga link rwnai busikha link rika hingke ang o jaga continue khaikhe nini abo nini yango nini pin riwi Google Pay o nung payment khairidi abo haike khaimano jodi nung khaina muchungo hingka khai ta hingkai ati sara bo norok ani tam khainai ongko thangdi tamsi hingkamo ani ongko thangdi GPay no ang scanner hanai scanner thangya kanai norok payment khaidi jeta prepaid charge 400 টাকা abo haike norok ano 11029 টাকা norok payment ma khainai norok jodi o 11 hana muchungui tonga hingka kaita hingke norok abo haike norok payment khama khainai hingke jekono mobile hingka norok payment khaimanglak hingka kaisa hapnai apps o tangi hingka ang payment khaiyangye abo wngkha hingke nangno phungna bagui se hingke abo haike payment khaio hingke COD hingkha COD bobo haike choli hingkha takromdi COD mobile 5000 bara rimalaya hingke tabuk chwng 5000 mobile nai o jaga romdi Samsung ba Poco phano wngkha samokok Poco ba OnePlus phano wngkha OnePlus romdi tabuk o Motorola bo tongo hingke norokno phunukano jahate aro order khaimana jak jemon omni OnePlus 70 abo grade D minus ni hingke mobile hingke obo hai wngnai hingke back panel kisa pharijak wngnai bo hingke tongo de 5940 taka teka tongo OnePlus Nord iko obo hingke obono chwng order khaina thangkha tam khainai iko mobile kaham o order rwmano order rwna belai order rwna chwng tam khainai oro add card thanai add card thaka belai thangka hingka kai o jaga chwng checkout o thanai checkout thaka hingka obo khai COD mane available tongo hingke chwng o jaga rika belai o jaga payout khai rika hingkhai o jaga 170 taka ani bank ni card wngnai hingke ang order khlaimani charge soho nung ano 500 taka obo de ma rwnai hingke tei baad baki rang nung bwsuk payment ma khainai hingka phaipuru hingka khai nung 4860 taka nung payment ma khainai delivery boy ni thani abo haita tamni charge nangma borok COD tei delivery charge rok naho tabo 170 taka abo haike norok jodi o OnePlus Nord nahana muchungui tongo hingka khai naharwui mano 12GB 256GB mobile ni condition overall condition belai no kaham iko obo mane 4860 taka hingke nini yango 500 taka plus khaika hingke 5360 taka nangnai abo haita iko jaga
norok nubi mankana hingke norok obo nahari mano hingke o tebo tongo 3000 jatda bo tongo 1+7 ombo tongo hingke ang obo add khai tonimani mono ang remove khai rwnai tang hingke jodi remove khai hingke obo out of stock wngoi thang aboni bagui bui paisio hingke o tebo tongo OnePlus Nord 4 iko oborog norok nahari mano omo khai 10,630 taka omo hai mobile nog nugui mankana hingke bui kwbangma sano jeta iPhone 15 tor tongnai gana piece 15 to krika o jaga 15 Pro kaha tong 15 plus tongo 15 Pro C Grade C kaham no hingke phiaba change manai o jaga battery fan change wngnai iko obo hai wngnai hingke o jaga norok nugui mankana display swkangmano saka battery change tei battery change haibano abo new thepajak kha display change abo haita hingke norok obono nahana khe nahari mano 35,770 taka hingke ani delivery charge rok hingka abo 36,000 kai manui mano omo haita hingke tebo tongo 15 Pro ekdom fresh obo mukum tui nahari mano iko mobile nung nahari mano obo white color hamjaknai rokni bagui hingke norok jodi nangkha hingka khe nahari mano full payment ma khainai obo COD wngya tang hingke obo daam ni bujikha omo hai nokno ang onek no phunuk tongo 15 Pro Max 42,290 taka norok obo haike deal kaham manglak mane 42,290 taka mane no obo tamhinani 46,600 rok kalaiano wngko nakadi 42,600 rok kalaiano obo mane display tei battery thepajak o jaga change khaijak kha asuk no obo hingke nung asuk daam klai khe kundi no 15 Pro Max kwtal manglak o kaisa muitu narwtui hingke kwbangma piece tongo Grade C ang no recommend khainai Grade C no nahadi Grade B- bo chao obo hai je jaga black color hamjaknai rok black color naha mano o jaga hingke tei kaisa nangno phunuknai baksa sao iPhone 8 ta tong iPhone 8 bo tongkha iko 4,870 taka iPhone 8 hamjaknai rok back panel kisa terajak abo hai hingke back hamoi nahar mano mane mo je kaisa bai supercell kaisa bo nung kisa misa terajak rok tongkha nung ma swnamnai hingke je photo o je rijak tongo abo hai same condition no mano aboni bagui nongno photo phunugo photo je tongmani abo hai no nung mannai photo scratch photo o kwbai hingke abono nung mannai abo haita tei QC report bo check khaina nango 7 tor tongmani iPhone 7 plus kai tongkho 7 kai kwrwikha iko abo ang onek advertise rwikha Nokia paina dokha paide hinui plus oboni daam hingke 5,180 COD charge tongnai 500 mane 5,680 taka nung nangnai obo omo hai ang no tebo phunukna bagui chaitokgano hingke iPhone 13 phunukgwi hinsago baksa 13 piece koita tong naidi kwbangma tongo iko ang lab rwjak 23,280 taka nini delivery charge soho kalainai mo 23,580 taka wngko 680 taka hingke obo hai iko naidi nongno bini display ko phunuknai battery simi change tei jotono original sudu battery change box bannai hingkai nung paina himma muchungma pai mano hingkai tei kom budget ni bisingo tongo 12,620 taka E grade hingkai non refundable romdi iko bini back panel o mo hai wngnai nongmano swnamui mano back panel to
paltok simano 2500 rok kheno manthogo sudu back panel simi hamya hingke je damni dam ang nogno swkang no saka hingke oro tebo tongo 22000 rok tongo hingke norok damu jaklaio hingke aboni bagui nogno kom damni phunukna bagui chaitok tongo hingke 14680 taka grade D minus ang tini mo tako khoroksano phunukka joto genuine o jagao hingke sudu battery camera display hingke face ID hingke working laख nahari mano obo nung jodi kom damni bising rutuk tongo hingke 14680 ayango nini charge 400 taka hingke 15080 taka nangnai total nung ano payment asukma khainai hingke nini address rodi nini mobile number bumung hingke ang order place khairinai nangkhe norok eba ang je phunukmani abono screenshot bui narakdi ang mo rwnai hinui narakdi hingke ang order khainai tekha tongo 18210 taka grade C mobile ni overall condition bo hai nongno phunuknai iko omo hai box mano hi ekdom new obo nahari mano sudu battery service wngkha display paltukjak phanukmano paltukjai phanukmano unknown hinui sao omo haite 16680 taka nongno phunukamo ang grade D minus ni phunukjak koimo naidi battery service wngkha display kha genuine display battery hingka service mane gota nungma paltok senai hima haita oro Q Series nongno phunukano naidi charger manglak box manglak 13 piece kwbangma no tongo omo haita stock o kwbangma no tongo tabuk faidi 14 thanglaiano 14 naidi ko puilan sakon phunukmano 18930 taka price kai box tongo abo box mannai camera tei display unknown mane paltukjak omo hai nog nugui mankha na Q Series naidi hingke Q Series bai kono ongona wanna kwrui abo borok haino rwo hingke nini photo se naidi photo ekdom fresh mobile 22920 taka 23000 kalainai only display change nugui mankha norok hingke tebo tongo 14 Pro grade B minus nugui mankha norok battery tei display unknown hingke 30000 budget ni bisingo tongo 6GB 256GB grade C iko nugui mankha norok obo hai hingke 14 Pro phunukha tabuk hingka khe chwng nog 15 Pro phunukna bagui chaitoknai 15 Pro 33400 34000 rom tonchidi iko ekdom kaham o second hand pangyang tei hingke nung mungsa change mannai abo kaisa muitu narakdi grade A paikha hingke simise nung new condition mannai abo kaisa muitu narakdi hingke wngya hingke nini display change phanukmano bagua bai eba nini battery phano change wngui mano abo kaisa nung kaham khe muitu narakdi o jagao hingkai nongkho nini 256GB usuk dam bai manglak abo kaisa muitu narakdi 15 Pro rok belai no dam kama khao hwngnai tabuk phano se borok poisoti rok phalui tongo omo haita hingke nung yang tei hingke mukhum totui no nahari mano display change only display change obo display change phano mobile overall kaham thwngmano abo se
नायनो दि जत' पार्टस गाहाम amahay gaban bagay nang nasana mo chungo norok kodi naidi naya kanai norok chajaka hingga kai norok photo bui narak di photo buya kanai bomono rwnai bomono rwnai norok naidi o 45,940 টাকা একদম 35,320 গ্রেড টি মাইনাস ফক চাও মানে দি ikko joto change pia mo khai asuk joto change ka bangi haya dana kaisa kaini change pai kunung ge ang recommend khai norok no norok nahana hingkai battery change naina hadi display change rok hingkai mobile kisa phusai tongnai moko vivo ngana di nong no phone katini ang piece hingke phari tak nong no warranty ganang jat nong no phone ganang obo hingkai super condition jemon o jaga o Apple iPhone 12 Pro obo hingke warranty tongnai hi o jaga blue graphite gold color tongo je color onujai dam bo phunukjak oboni hingke photo borok baksani reo baksariya o jaga norok nahari mano 32,931 টাকা omo khai 6 month warranty rwnai Casify Supercell ni hoite box rok mannai o jaga charger bo mannai o jaga hingkai hingkai o jaga Redmi Note 9 Pro rok tongo 11 tongo hi 16,160 টাকা good super hingke 17,000 hingke o jaga tongo good tongo fair tongo je dam omo hai super nahadi 17,500 টাকা jotoni best obo khai super jeta warranty jat hingke aro 12 tongo 19,770 টাকা warranty super nukana omo hai 13 Pro Max tongo Redmi 9 Pro tongo hi norok je chajakmani photo bui ani WhatsApp share khai di order jodi rwna hingka kai 15 tongo iko 15 jeta 15 hamjaknai rok hi Apple iPhone 15 6GB 128GB warranty super condition pura genuine mannai mo omo hai hingkai Google Pixel tongo hi Google Pixel 8 28,917 টাকা Redmi Note 12 Pro Plus Android tongo obo hingkai box rok manai charger bo manai 14 Pro tongo hi 256GB 55,765 hingkai tebo tongo o jaga 12 mini tongo 12 tongo tekaisa white green blue black OnePlus Nord C2 tongo hi norok no phone nai phunuka nong no bahai ke phone nai tebo tongo lakpia bang nong no aswk ke phunuka norok no kom hoite kwbang hoite 6 month warranty hi Redmi Note 10s black tongo white tongo blue tongo omo hai teha tongo OnePlus Nord C 5G 12GB hi 256GB 11,710 টাকা jara Android hamjaknai rok omo hai wengnai mobile hingkai tebo tongo 11 Pro rok tongo
13 Pro Max दङ Samsung S20 FE दङ 14,385 माहाय नोंनि कमेन्ट ना तामसिका माने फरिसमेन थांगो कमेन्ट वास फन नुगिया सेकांनि लाइव रक खायफोर रक कमेन्ट रक नुगो ताकि बुई कमेन्ट खायमाने कमेन्ट फास फाया माहाय Redmi bisi pango nukha noro etabuk Samsung hamna bagi Samsung ojoto Samsung phane Samsung Galaxy S21 Ultra aba haima nai ko norok 32,320 টাকা বাইনো black color manai inki Samsung Galaxy S20 5G phunuka S20 Plus Realme to kiri Redmi tongo amo haita single mobile Grade B Plus naidinong nang phunugo joto yangtui tam tongnok nang mutunak diko 12 hamjang nairok 14,260 টাকা Grade A na haka hingkai 20,210 টাকা omokhai nung 11 month ni old mobile nung manai keba joto kaham manai charger sim bai box mikri joto original battery health 85% ni bising 100% tongnai joto working QC report hingkai purchase India paijago bo শুধু চার্জার বক্সিং মানগলা 12 20,210 টাকা অবখাই গ্রেড বি পাইন থাকা মনো 18,190 টাকা গ্রেড বি মাইনাস 18,000 গ্রেড সি প্লাস 14,200 ओमफ्राय अबखाय स्क्रीन कपि ती बक्स माननाय ओमफ्राय देखा दङ अबखाय नायदि नंनो फुनुगानो बेटारि सार्भिस माननाय आसुरनो बेटारि चेन्ज माननाय ओमफ्राय जुदि 17,000 मार्क पाइखांगाय आरो ताम दंना नायदि किउसि रिपोर्ट फुनुंनाय बेटारि सार्भिस माने बेटारि नों चेन्ज माखायनाय बक्स माननाय माबाहाय Google Pixel 7 8GB 128GB Grade C minus Grade B minus tongo mo out of stock ni thaga tenar hamjang nai rok iko mobile condition bo bahai tini last live ang phunuka Christmas ni tei next phunukjak dak live tinarok jodi chajakhai nainarok baidi 15 plus tongo Grade B 40,790 টাকা তারপর বক্স মাননাই হাবখাই 42,090 টাকা ओमफ्राय तेहतुं Grade A obo hingkai tongo box tei screen copy nainang phunukano QC report orokhai display simi change 15 plus ओमफ्राय tikasa tongo 15 Grade C more deal nongni bai kahamangnai 15 chajaki toka hingkai 22,630 টাকা obo 22,630 টাকা nangkha hingkai norok photo budi tei ani WhatsApp share khaidi obo no hana hinui full payment khairedi
order place खालामनाय नि एड्रेसाव थांनाय 11 days नि बिसिंग फेवा जागा कायसा condition screen copy नाय आमाहाय 15 Pro दं तेहा दङ 15 19,360 टाका बुनि condition बाहाय फुनुग्रिबानो रखाय back camera not working front camera not working माने फियाबो नंनो जत्त तेनिया बाहाय फुनुका grade E no kata nadi je kon jaga na phone rok na hana thang angai kesi pai super selti abo log rok phayo mahai ginong no jotto overall condition of phunugirika Poco ni bisungo tam tong nang na phunugana tamati Poco X6 5G Grade E iko mahai kisa back panel phatijak manai je display tong mahai no mannai okay tebo tongo Poco M4 Pro dam kalaino hebana suk saglakmo tebo tongo Poco X Pro 5G 7,030 টাকা obole na hamano okay ni baga sukno norok nukhana nokno hambai norok jorori tongmani bagai norok naidi nai jodi chajakhe share kharipya tabuk COD tei available karikha prepaid eba full payment nai norokani Google Pay payment khadi ang order place kharinai aboni yaglo norokno iko bahai ke place sungjak norokno rwnai iko bahai ke full payment khaijak oba hai nongno tracking ID rok jotno rwnai tracking ID manai 24 to 48 hour ni bisingo asukno hambai।